Jogi. Kenapa sih marah-marah? Mana posisinya? Di depan, di depan. Ayo berangkat jeung aing. Mengikuti senam di YouTube. Kita hitung 1 sampai 8. 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 Mari kita jogging. Mari kita jogging. Mari kita jogging. Jogging. Mari kita jogging. Kita jogging. Mari kita jogging. Mari kita jogging. Super selesai. Plak 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 kemana itu mana penumpang teh sepi kieu tuh memang aya si Oso gitu meureun di hareupeuna apa sih emang angger unggal ngojek si Oso Jogging. Den pantesan sepi aya siluman. Kenapa sih marah-marah? Pantesan sepi da aya maneh siluman buaya. Apa? Siluman buaya? Naon sia ka dieu tupangan urang jadi sepi. Lain gara-gara urang tuh aya Oso tuh di ditu di hareup. Hah? Bener ya Oso mana posisinya? Di depan, di depan. Ayo berangkat jeung aing. Aing jeung urang langsung susulan. Ayo. Pikirkan urang. Ayo. Dah mana tadi teh? Di depan. Ya. Iya benar. Turun. Oh, aing apa sih omongan teh? Oh, bener. Kemarin omongan teh Ampun. Ampun. Oh, ayo Ampun. ada ke urang mana? Udah lagi dia teh. Ya benar. Urang atuh. Ampun ah. Nah hanya gitu. Ampun ah. Ampun. Ampun ah. Untuk kebedaan, Parah mana eta budak batur di paehan. Nah, nyusul ke. tuh mah nu kitu mah geus dibejaan angger we aya keneh. Tongkrongan urang sepi atuh cara kitu mah. Kumaha mun babaturanana ngarusul ka dieu? Terus sieun urang mah. Asli Paraha orang oge ka dieu. Wani urang mah. bahaya tah mun babaturanna ka dieu mah eta. Bahaya naon? Da sarua jelema teh. Hanen ngomong pisan. Tuh, tempo. Tuh barudak gitu mah. Aya penumpang. Awas ngalangan pisan. Ngalangan pisan jelema teh. Naik ah. Oh,
Ayo anu diharap kira mojek osol. Osol. Ya kurang kan kelutan cetak. Buka, bubuk gimana? Udah mana ya? Nggak boleh lagi itu Kunci. Sama tuh anihon ke orang mah euy. Kumaha mun kan nyusulan? Centang euy. Itu babaturan anu nah, si Ontong tadi gua ditemukan mana itu di situ ditemukan anjing kalau mah dia mah woi soal sepele selamat jalan panik. Ketenang. Ini bang Dia nukurin apa, Bo? Saya polisi. wah Pasti. Ini buktinya. mana bukti Ini buktinya. Kulirin aku, Pak. Pegang. Ya, halo, Pak. Halo, Ini udah diamankan, Pak. Diciduk narkomanya ada di sini. sekarang posisi di mana? Di atas, Pak. Kamu lihat yang jaket hitam nggak? Ada, Pak, di sini, Pak. Tangkap aja, bawa ke base camp. Oh iya, Pak, siap, Pak. Ayo maju. Semuanya ikut sama saya.